أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. كو أفديني هاني جهاندن ما وأم إيروز بي روبرون برپرسياري وينه تيجاشنا وينه وجينا وينه إن شاء الله تعالى مبريانها درباره جيانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لمدينة درباسوية يك فيديو كورت وشاند دوديا إن شاء الله تعالى فيدا از دو أرمانجي ما هنبراسي يك هم ده هنگامه که جیانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام که 10 سالی وی داوی نبوت پیغمبریه لباجار مدینه درباسویه زمینه که چوا هبو جیانا که چوا بو جواکه که چوا بو ام دوی بگیجن آدنه جی زمان ما کردی که سویه که خودی لی نای درکتن ام خفیری هنه که خواندناوی بکن مقصد جویه که جی اوه که از وسا ددما خویا کرن تکستا کو ام جي دخوينن تكسر كو ام جي بحث ذكر ان شاء الله تعالى لوما ارمان جي اوكو او الفيدري هي جبو جواكا كهفغرتي سي غافين جرينج ازي بنوجي نشان بدم جبو كما بيجن ام زانبن كو كا ام لكيدر انرجي كيدر دخوينن ان شاء الله خوش دبه دماكو دستورا کوچکرنا قاصد خودی جهیلا خدای تعالی و هات داین و دگل حوال خوی دلسوز ابو بکر خدای جه رازی به کوچی مدینه کرن ددمک گلکند اسلام با آوای کی گلکی زو لمدینه بلاو بو و جدروی کسین جه عشیره اوسیان مالاکو مالباتا وی نبو مسلمان نما قاصد خودی پشتی کوچکرنا باجار مدینه سه گاوین بنگهین ین جبو آوابونا دولتا که دیندار گلکی گرینگن آوید آواکرنا مزگفته پیغمبر خودی سلاوین خودی لیبن دماغ اب سه خ ل من نویسان دیه یعنی سلاوین اب خ خودی ل لیبن علیه الصلاة والسلام دگاوا یکم ده با آواکرنا مزگفتی جیه وارگه هاکو ده مسلمانان لی ورن هندا هبودو آواکر پشتی هبونا کسین کو دیکاربن جواکه که اولدار یعنی دیندار آوا بکن تشتی هری گرینگ اوه کو جیه اواره کیوان ایکو بکاربن لی ورن هندا هبودو هبه جبوه مزگفته ده شرط و مرجن و روژه ده ام دکارن بیجن کو دگل کارین عبادت و پرستی یعنی عبادت دوی معنی ده کاری پارلمنتویا که جی ددید پارلمنتویا یکم کو جحمو گل را وکری دگاوا دویم ده دنابرا انصار و مهاجران ده آواکرنا برایتیه انصار اوی کو آلیکاری دکرن خوشجین باجار مدینه بون و مهاجر جی خوش دورا خوش باجار مکه و هند دورن دیتر حتی کو بر به قاصد خواده و بر به باجار مدینه و کو حمیز آخوا جوان را بکرم اوی که کوچ کرن جوان را جی مهاجر تیگوتن انصار و مهاجران ده آواکرنا برایتیه و دگاوا سیم ده جی نویساندنا یاساین بنگهین درباره تکیرین دنابرا باورمندان دنابرا باورمند و جهویان ده هاتن نویساندن اف بلگه کو ابن اسحاق به چافکانی راگهان دیه ابن هیثمه و ها چافکانی دکه به وی شکلی چافکانی اوی جمره هاتی راگهاندن جمره ابو الولید احمد بن جناب جویره عیسی بن یونس جویره جی بابوی کثیر بن عبدالله بن عمرو الموزنی جویره جی
باوی و جباوی رجی کالیوی گوتیه کو قاصد خودی دنابرا انصار و مهاجران دا بلگه یک نویساندیه. ابن سید الناس عیون الاثر جلدایه که 198. اوه براستی وقت تاریخیاً بلگه نویسه که او که مبین بکی لگوری خواه درجه یکم دبن وقت دو جواک امی بیجن چوال هف دکن یعنی چقاس کس دوی جواک آهانی ده هبن جورتی هبن لسر اساسی نسر اساسی کی دینی جاسی خود چوا وک اولهیه شخصی او جواک آهانی چوا کارن جیان خود اولهیه ده بردوام بکن دماکو ایرشک در بوره دماکو او چواد برخوا بدن و انجام وی هف هاتنا هانه جی ام دهن جنگین کوی مبین ایرشن تسر مسلمانا داویج بود دفاع پاراستنا خواه یا جی بازار مدینه ام دنرم کو دگل وان ين جهوجي خواستنا کو بوارا تاوی جنگه ببن و هكذا يعني تأثير ويجي هنا وصل نتن يعني بين راي هاندنا که لأف هبون أوي محققة أجر اللفظ نويت شنويت هندكك أو كهبن أما بيجن شاشيجن هبن كمان هبن أو تشتكي اللي هبون أوي بلقي بسري خو تشتكي أوجي جالكي هجاية بله ایجا اف 13 بند قانسیم او کرن وسام بن تی روایت کرن کو 52 بند آوه پیکتی ل 13 بندین خوین گرین کنه دمی به دور بخوین ان شاء الله تعالی یک مسلمانین قریشی و یسریبی ین کو خبوان و گری دانه و تولیوان بونه و لرخوان شردکن جبری مرو وندنه جوات و امتکن جواکه که سر بخونه امت بنا فكرة أمت إيرو كان بيجن تشتاك تبيرا ما تاني كسن مسلمان والإسلامية بارزن دبيش مسلمان قريشي ويسريبي ينكو خبوان بوان وغيري دانا وتبليوان بونا ولرخوان شردكن جبلي مروفندن جوات وأمتكن جواكا كسر بخانة يعني دوي معنى ده دقلكو أو مسلمان هاني بندادو ديا عشيرة جهنا دوزن خوینه و فدیه ام بیجن دماد حربه ده یک هاتا بند کرن هاتا گرتن بو گرتی دسته ام بیجن قواتا هم برده دجبو بردان اوی انسان بنده و هسیر پره ام بیجن درابن بنداین او پره و فدا ام بیجن ابزر بن ادیش بن تین داین جره فدیه تی گوتن دوزی خوینه جمع بن بشکل که هاتن لحف خستنک چه بو شرک چه بو کشتنک چه بو ایدی صافی کنون لحب آنین اوی جواک هانه جبوه یکی جمع بیجن داین او پره هانه مالی هانه جرا دوزین خوینه تی گوتن دوزی خوینه و فدیا بنده یعنی هسیرین حربه به هفودو را ددن او وان یکین هانه دی چارچوه عدالتی و لسر بنگهین کو تی نزانین ددن سه دی باورمند کسین دیندار وزار وزیچن وان پرن دجی ده نهیلن فدیهین وان یان دوزین وان ین خوینه دی دناف خدا با آوائه کی کتیزان یعنی معروف بدن بنده چارا دی باورمند یعنی کسین مؤمن دوی معنی ده باوریه وان هیه باورمند متقی یجو خدا دترسن دناف خدا لهمبریین چافسوریان دکن نحقی و دستوریه دکن گناهکاریه دکن دجمنانتیه دکن دنافبرا باورمندان ده گلاجیه دردخن رابن دل همبروان کسانان رابن و هکا یک و یکی بکه زاروکی یکی جوان جیبه زاروکی یکی جوان جیبه دیدیسا دست حمیان به هفودو و لهمبر وی رابه یعنی ده کسکی جبر کو نزیکی کسکیه سرک عشیره که یعنی کسکی مهمه ده ام بیجن برتیل نه کرنا و انسانی هانه ده فرق نه تخصن نابران تو کسی دوی جواکا کو ده آوا کرن 5 تو باورمندک جبو کافرکی نکاره یکی باورمند بکوشه و لهمبر باورمندان آلیکاریا کافران بگه yani navxa da zoreci gotu bu ev buxa ümmetekin. 6
Zimmeta Xwedê yek e. Parastina Xwedê ji bo her mirovekî bawermend yek e. Ji bawermendan yê ku rûmeta wî herî hindik jî dikare li ser navê bawermendan ewlehiya parastinê bide. Li cem Ereba ew adetek wan hebû, dema ku dixwastin yekî têxin binê parastina xwe digot ev ya edî dibin parastina min de ye êdî bi piraniya wan jî serokê eşîr bûne evan însana mirovê wan hebû evkê wan hebû. Îja îslam li bajarê Medînê ev ê evkê yani kesekî ku di nav civakê qîmetek xwe zêde jî tune ye însanekî ji rêzê ye însanekî feqîr e em ê bên zar û zêçê wî tune tedî bi pirbûna lawan bêtirpestinê xwe dan sebeba hukmkirin û serdestiyê bû li vê derê tu dibînî ku subhanallah edaleteke gelekî ecêb heye ferdekî ji ferdên mislimana bira qîmeta xwe zêde tune be jî bira kesek zêde rûmeta wî negire jî lê mirovek ji ew ê muhtacî parastinê dikare dijminê vekî mislimana tê hesabê em ê biyan şer navbera wan hebe eger bêje ev kesî hat bin parastina min de ye dikare bi binê parastina wî kesî re ka karekî wî hebe têkiliyekê têne bi çi şeklê êdî derbasî nav em ê bêjin welatê mislimana be û bi azadî em ê bêjin ew karê û barê xwe bijî bîne û dawî em ê bêjin ew bike. Ev di vê derê me re kar wek haye roja me de wek vîzeyekê jî qebûl bike ev ewlehiya hanê. Heft ji bo bawermendekî ku wî pelî yani vê hevdanê bixwîne yani ev wesîqa Medîne em bêjin ev li hevhatina Medînê ku bixwîne bawerî bi Xwedê û roja paşdawiyê heye ne helal e ku alîkariya yekî teşqeleyekê derxîne hincetan em bêjin hinkan bikuje bike û wî veşêre yekî ku alîkariya kesekî wisa kir û ew veşart dê roja paşdewiyê qîyametê lanet û hêrsa Xwedê lê bibare dê tobe û fidya wî jî qebûl nebe. Di vir de hinekî binê ferqa ewkê jî dikevî em ê bêjin ev belgeyeke bi destê pêxemberekî û nav civakeke dîtir de hatiye çêkirinê nexwe di vir de em çi bala me dikişîne ji em ê yekî ev tiştê hatiye şîretkirin bin pê kir bi çi tê tawsiye kirin yan jî tirsandinê bi roja paşdawiyê bi hesabê ku dê bide Rebbê alemê bi wî hesabê hanê wê roja hanê tête tirsandin nexwe em ê bên ev şer'a hanê dema ku me re behsa wê dike ne tenê ji bo em ê bêjin wek hinek fehm dikin wê dest û serê wan jê bin na tesîreke xwe ye manevî heye em ê bêjin ji berpirsyariya ku ez sibê roj ez ê hesabê xwe bi Rebbê xwe dim çima min ev tewr û tevgera hanê kir dê ji min bêpirsîn qet mirov jê nepirsin jî qas însan bi wê xeletiya wî nehesin jî dê baş dizane ku Xwedê Teala dê wan tiştê ku kiriye jê bipirsin loma em ê bin pêxemberê Xwedê jî vê derê wê roja hanê tîne bîra wan kesên ku ev belgeya hanê xwendine. Neh cihûyên yani Yahudiyên Benî Awf ew eşîreke bi serê xwe ê cihûya ye digel bawermendan civakek ummetekin yani di fikra ummetê di vê derê dîsa ew kir em bêjin yani ew ê ku îttifaqî navbera wan de heye wê bi hevdûra rabinûrûnên em ê bin hember êrişan ber xeteran dînê cihûyan ji cihûyan re û yê mislimanan ji mislimanan re her yek li ser dînê xwe ye lê heke yek ji wanan rabe gunehkariyekê an destdoriyekê bike dê xwe û malbata xwe xistibe xeterê yani yek ji mislimana jî be ji cihûya jî be em ê bêjin ew tiştê ku hatiye qedexekir yek bi wanan rabe dê xwe an jî malbata xwe xistibe xeterê yan ji em ê bi awayekî gişî êdî ku ew xeletiyek hat kirin êdî ew eşîra me bêjin Benî Awf jî ku lê xwe derket êdî ew jî tev de dibin em bêjin şirîkê hevparê wê xeletiya hatiye kirinê êdî ew eda hane ew peymana hane ku em ê bêjin bi hevdûra em dijminê me yekin û dostê me yekin ev diqede yani dawî lê tê noqteyekê de peymaneke wiha heye. Belê a dihan dê di mercên şer û cengê de lêçûniyên cihûyan
لسروان وين مسلمانا ام بين مصرفي وان ادي آماده كاري حربي شبه هر کس مصرفي خو لسروان بن بيگومان دي خودي وي پلي وی هفهاتنه دناف خدا لهمبر ین کو شر وان دکن آلیکاریا هودو بکن yani em bejin de safên şer de dê bi hevdûre şer bikin û dê bajarê xwe wê ummeta em bêjin pevre dijîn ew bikin. Naxwe em ê divir de perspektîfekê jî dide merev eger ku ummet heqîqeten mê bim destê hevdû girtibin bi hevdûre piştrast bin dikare ji fila û ji Müslümana ji cihûya jî pêk be ev qet ew kawitine lê divê bi hevdûre piştrast bin heqîqeten bext û ewkê bidin hevdû yani qelaşiyê hevdû nekin تربا هفدو نکولن هر کس هر دینی خواه هر که با آزادیه که تمامی دینی خواه دجی دینی خودت تعالی دجی اتشتی کجه باور کریه لی دما خطر که سر حیات اوان هات سر باجاری وان دی به هفدور رابن و پاراسناوی اکی بکن هکه دناورا خودین وی بلگه ده بویرک بقومه یان لسر تشتکی لهو نکن دی او بویر آن لهو نکرن جبو خود تعالی و قاصد خود محمد عليه الصلاة والسلام بيتا پیشکش کرن جبو که چاره سریک لگوری قرآن و سنت جيرا ورديتن يعني دي چارشوا وحي دجبر کو فعيلا جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام سرکتیا اما بجن وجواکا لبازار مدینه کریه انسان مالباتين جهوجي دماكو تشتغنا بروان دركتيه او کرن اما بجن دعو دوزي خو آنينا قوتنا لگور كتابه خود تعالى حكم بده به خود تعالى جي داوية آيات هنا دوي اگر تو سربست يا محمد اگر کو تو حكم جديد نابروان ده دوي تبع عدالته بدي لنا تو سربستي كم بين نابروان دست وان ده دوي اوكي حكمك ايش خو به باور ايمان ما به هي بيجن تورات هي دكارن بوجي نابخده حكم بكن لي اگر خاطر قلنا امته هذا بجيرن ام خوازن گور شريعه اسلام ايدي دوي تو اكو عدالت تو بوي نابروان ده حكم بكن برين yani ev işte hanek tiştek tarihi de maya mebin hemen ve civaka med iroja mebin dibinere ve beriyata de brana ve İslam ve tiştek giditir be helbet insane ve cuh hebin ve efle hebin ve diyanet editir hebin ve müjarin wan meselen wan müjari wani mahkema dadgahan verin berdestede de ve tu avaya ki adilana çare seriye kecve kere bebin tünek ari pişta xabidi be yüzber kutuna Müslümani eji nabım درمانه درجه ده بالعكس دوی قدامك تبدا كتي تو بعدالت بو يكي دا كوي دوزده ين كوج مدينه درتين و ين لمدينه رودنين د اولهيه دبن اولهي يعني ابا جواك اولهي تدتن به او مرنك عربي جواك كارامه ين خرابيه و ظلمه دكن جدر في يكينا ين كل مدينه درتين ين كوج مدينة درتين وين لمدينة رودنين د أولهية دبن ين خرابية وزلمة دكن جدر في كنا بيجومان آسيز دايا آداوية خدای تعالى دخوازكو ام بآوائكي هري راست و باش گوهل في بلغي بديرن پاراستن و خديتيا خدي لسر ين كو باشيان دكن و جي خرابيان درابنه أفا ما خاص كم إيروجي وصاب في كرتاهية أو كك أماده بكن خد تعالى إن شاء الله تعالى بركته دتيج هاشنا مخه دجينا ما إسلامي خينا إن شاء الله تعالى وخندنا مجيد درباري في كذا بيش تبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.